are mangkini kini sebereng bedar bener kan mangkana mun lambe ring amain lambe ring abejing lambe ring nyabung nabi intar kasabung bener mak akalompok kan kalema main daduh akalompok kan kalema main capjeki akalempok 10 orang main guludu lambe ring abejing ben ring amain intar kasabung setia tak usah kasabung teh terus koran di Arya bu kek ngelek kek pinggir jalan robo terus bu mangke beda ring anon beda sepeda lebat beda motor lebat teh temu robo akla ketibi robo arwah parapaan amain game bener yo sepo ampo raja otang kana foto seko cain main slot osom tau som bada ngamake sobung neng ketibi keng munandi areh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore cak bacaan keliki. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ufir lana dzunubana. Tore Allahumma barik lana waghfir lana dzunub wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Boleh Allahumma barik wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima uliqah wal khatimi lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tore baca bareng iki mak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Betul Pak Kajet. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagi murid neng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Boleh subhanaka
La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekalian lagi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, setuju para kiai, setuju para guru, setuju para ulama, kong langkung pengasuh ika iya, pengasuh lembaga pendidikan Nurul Jadid Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid, semulja Kiai Habibullah hadir juga semulja Kiai Khairul Aman Khairul Umam, semulja Kiai Abdus Syukur, Kiai Anas, Kiai Ainun Najib, juga semulja Ustadz Muhammad Tawil, sareng Bapak Kepala Desa Longos, semulja Bapak Sukron Hafid, sareng sedejeh setap-setap pon, sedejeh guru ngaji, guru-guru madrasah, lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tore mun keluar abah boleh oh tore mun keluar cek wi gula tek jilingan nih gula morok ke kawali santri kawali murid saos tinggi keng bah murid disebut ya ada nikah ki butuh ki sering mun tak tidung kerja nikah tinggi mah pon setuju para sepuh, para tokoh, para alumni, para unjengan, simpatisan, langkung-langkung wali murid, wali santri dari lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Nurul Jadid, setuju hadir malam mangkin kaum muslimin muslimat, para bapak, para ibu, sedejana kaula amul jaki. Papanggian malam mangkin ngiring awali kalaben pamuji ben syukur ka Allah, areng bareng maca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tori bareng pakompak alhamdulillahi rabbil, boleh alhamdulillah ojo ring nyaring murid kan boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Malam mangkin guleh ben panjenengan iparingin bisa along polong, bisa agi pagi dalam rangka nyalameteh ilmunah red murid Nurul Jadid
sela ngaji setahun nih kak iya. Thank you mak. Kima bo aja abon tatibi saya nih keluar kain to coran ce ageje bakun aganggu lu kok denah boy agisir boy tore kurs kain to solap kak ima panitia pengeboreng ki kentuan oke pabek misong saus mun itu lo bagi ke bini anak noh ngantol beden nih kursen saus bede kak dentuan kula apa lo ngaben bini an makin Allahumma sholli ala Muhammad sampian jabu debu yang kibu jabu debu pakompak makin gula tan apa seni ke saus ringan murok nih kan nabi langsung ben hosok inggi bu saya sekelangkong ini Allahumma sholli ala Muhammad mangkin madrasah diniyah Nurul Jadid marabu gula ben panjenengan thank you bu ngonceng guru tad ustad epa polong kak kanje minta atolongan sombengan doa inggi bu nak kana sejer ajeren nikah iya mulai bulan Syawal sampai makin bulan Sya'ban encan longus bulan Rebe inggi mulai bulan Sabel sampai bulan Reb makin penikah kitab pahatam kabi inggi bu kitab lahatam kap buku lamare etoles alhamdulillah kitab lamare makna inggi bu pangajaran lamare apalagi alhamdulillah tad ustad tugasah setahun makin lamare inggi bu putrana sampian sing ngaji asakola ka iya ajeling ka gula sampean cek le tolean je makle ngerteh inggi putrana sampian sejera-jeren selama setahun ka iya bulan Sabel sebekal dateng nikah mun sesaben kelas telo makin ungke ke kelas tor akilir kalau dia ada maklum paham sampai inggi mun sesaben kelas 4 dateng nikah ungke ke kelas mun sesaben kelas 5 nikah ungke ke kelas dari kelas 6 nikah ampun lastare ibtidaiyah maka ungke ke sanawiyah ingki dari sanawiyah mareh 3 tahun nikah munring sepo mampu ben andi obeng andi biaya bekal terus agi
de ponduk pasan amin pakompak amin dan nikah kelaken pulan buk jauh kak roa boleh si pokok cak kerja pinter tak bisa nih kau aku nak kerja cak tedung với tedung với oh pada tak apa saya ayo oh pindah saja saya wah Allah oh ayo red murid bagus nikah menteren tetiana kana soleh kapi tetiana kana sesolihah amin ya rabbal wan ayo cek pak kerja yang kimi cek pak kerja tanah pemangkiasaren red murid nikah nikah benih tingkat murid tampon makin tore coba agelu siap semangat samtian dek remaja apa semangat coba kontak agelu Allahumma sholli ala Muhammad boleh sekala naki Allahumma sholli ala Muhammad on lamarin nih kawan coba kerja murid nih kimi tanah apa mau karosarin tanah apa debak demel lah gelak kelepai pon terus lagi yuk selaung ke sanawiyah munring sepo andi biaya andi modal andi rezeki ipangalia ke pondok pasan ikabon ini dingek kimak le paham dari sekian kitab sehatam iki pangajaran selama toles ilmu selama pentaun ilembaga iker langker imadrasah iponduk pesantren pasteh ini ngeki gelu mabede salametan mabede salamet encaan wali murid eko jain imtihan napa boleh napa apun tabun mamaan ko seti terus inggi encaan wali murid eko jain mun encaan ring rampin nang beni imtihan ham terus bu pon imtihan nih kabu mun makna curcur makna sorfiyen nah encan santre bahasa kitab imtihan penika maknana ujian apa pakompak napa ujian
Paham iki? Pada ben bahasa ikhtibar. Ikhtibar nika maknana pada ujian. Le semangkin idingaki bi samtian. Imtihan penikah ipung kampung ipun duk pesantren i madrasah mun cao-caan imtihan salameten namu pakompak salameten namu murid edingaki sampian mun atanya murid sesalamatin panika panah terus bu idingaki murid sesalamete panika kitabah ben pangajaranna selahat tamben mare toles selamare iya palagi ka ruah mangken isalameti parlona napa terus jeng ngunceng makai ngunceng ruguru sampian soro hadir kak kanje wali murid soro alengki kak kanje gula ben panjenengan soro juk tojuk neng halaman madrasah parlona situ terus napa si situng minta aki ka pangeran adua aki ka Allah nangis aki ka seko besar ilmu selama masuk ke anak gula ben panjenengan melalui buku ben kitab pangajaran selamar ekau lebi anak gula ben samtian ngoca amin pakompak terus lu cak lima cereng terus coba gula ben samtian maren ngoca amin pakompak ilmu seekau lebih nak foto gula ben samtian melalui buku melalui kitab melalui pengajaran sela ekon tangaki itu lengakin bi para ustad eka iya bi Allah manteren ibadat dia ilmu semanfaat barokah lah marilah terus kan mangkana idingaki bi samtian Allahumma sholli ala Muhammad mun acara imtihan neng pengajian apa nih kama nika beni acara na murid tapi si adi acara na wali pakompak acara na wali soal neng dalam imtihan male salpa sampean tuli mulai maren ongko kon la ngarti sampean pon mare terus ingki soal neng dalam acara imtihan ibadah akin lomba beda tade arwa karo kun hiburan boleh kun nak anak mak letak leso nak anak mak letak jenuh nak anak mak letak pusen nak anak mak letak tobuk ibadah akin inma pakompak inma apa inma inna iberi lomba beda lomba azan beda lomba maca Quran beda lomba maca solawat beda lomba ngakan kerupuk terus nah karena siswa soro masuk ke dalam karong soro berkah tinggal labui gelek bener ini mak ibadah iya dalam mana kana enje king mak letak lesoh mak letak pusen mak letak tobuk mak letak teti beriin mainan tung dua
soal lomba umpamana neng dalam imtihan panikah ibadah aki pawai terus bu nak kana ipa pawai nyewa dromben beda ngonceng ul gaul beda ngonceng becak beda nyewa jeren beda nyewa can macanan beda arwah kapi bu king nakana ihibur king mula beda pawai ring tua bini insya beda mulai kita sobu bener ingki hobu yang kui kapi geleng aben kalong bener bu selon yang kui kap seabeda mulai kita sobu lamangkat kalampi nyewa bener bu tuti sepokok beni karo kun murid tah ring tuana murid pada bu sombengan beda tak ada sombengnya kak ya lulu kan berempaan nyanyi dua ibu-ibuan ini kan melihat sosis terus ini sombengnya beda tak ada imtihan nikah kan berempat jok meseng jawaban jadi panah kan berempat 200 halo are penak setia bingkau ya jaring nabi reket mun makai sing belekah terus mun 200 larang apa muda mak riberin gunggungan punten larang napa muda dura ya si 200 jadi termasuk si kos bungkos jadi ada saya penyewa kursi ini penyewa lampu ini bu penyewa terop berapa bu iya berapa 200 mitong murid napa mitong wali mitong murid jadi mau nanti anak telok majar 600 ini kan oh bunten oh mangke ring tuan situng anaan lema umpaman pakun majar 200 rogi bentar hari kan terus lagi ya bu Arya nikah si sampian kudu paham ini kan mangkana wali murid niki dingagi wali murid penikah kudu ngerti nikah kudu jelas aki i dalam waktu pangaji waktona pangaji soal dingagi soal i dalam imtihan beda pawai arwah kunco mahibu beda pemberian hadiah agak gila beda pemberian hadiah seebekir wabu arokun parang sang kanak-kanak yuk makle sejon semangat ajeren bener bu teti juaraan wabu sekelas kalak telok bener kelas hitung telok kelas 2 telok sampai kelas 6 ikalak benih pas sekelas sekemi biki ibri kapi ngerti bu sekelas sekemi biki pai beri kapi mun pas sekelas sekemi biki ibri kapi bu arwah benih juaraan apa tu'uman ngerti ki le ini ngaki karena juaraan dua kuncoma parangsang nak kanak makle samangan nak kanak makle giat ajeren putrana samtian mun karo kumpulan tak juara je pah kikir inggi bu anak-an samtian mun karo kumpulan tak ngening juara je ki
bedai compo i madrasah teretan polan anak ante panggil pas intar atang teng ke madrasah kikir acak kencak cering tang anak pada nyombang ben malam ben are pada intar tak toman tobeng ting lain i panggil lain i beri piala ting tang anak te beri iko engki na bangki mun idina tak ada si kikir jeria engki bu alhamdulillah mun sagurunggung banyak ngerti bu napa idi ngaki bi samtian Allahumma sholli ala Muhammad idi ngaki bi samtian mun karo kun piala sebeki coba sabek ta piala ni kah coba angka mun karo kun piala sebeki kini kabu kini ke tungke banyak tak banyak ikepora ben roku tukur wa ben mun karo jeri ya se yarab bigul lamelle sampean setekirwa sabe ilm lomarina mun beda taretan dateng dicoba atanya kengening juara melolo alan kaki jelek wabuyok tining melai kepora engki na bangki la idingaki Allahumma sholli ala Muhammad tocuna imtihan panapa pawai tidak tocuna imtihan panapa pemberian hadiah bukan tocuna imtihan panapa bedana lomba beni tocuna imtihan minta aki anak ilmu na anak si cer ajaran ilmu na anak si asakolah ilmu na anak si ngaji ilmu na anak si latarakat i madrasah selama setahun bi gulaban bi panjenengan ipun tur dateng ka kanja sekaule bi nak foto apa nih manteren barokah aben manfaat tah kini kapon imtihan paham sampean ngerti sampean empon kini kapon imtihan anak pateretan Allahumma sholli ala Muhammad lembaga sepakun eksis mabada imtihan pani terus lagi ya sepakun rutin mabada imtihan pani teretan terus sepakun beda salamatan pentahun apapun risikonya bagaimanapun keadaannya ekonomi dengan negara gulaban samtian mun imtihan pakun beda sepakun mabeda panikah langgar musola masjid pondok pesantren madrasah baru beda imtihan alhamdulillah kan mangkana idingaki cek kobater boleh terus alumni pondok pesantren ben alumni madrasah pendidikan diniyah debuna kepala sekolah gelak cek kobater boleh ku laku tinglah mulai keluar dari madrasah keluar dari pondok cek kobater boleh nikaku laku sebekal nyebar akin ilmu kena foto gulaban samtian amin ya robbal geni kabar Rabu anapa Allahumma sholli ala Muhammad ma bakun maksa ibadah akin imtihan kukeng tak repot makai kadang-kadang sampai seminggu bener gimana kuking tak leso tak ustaz kuking tak payah ingki ikai panitia kuking tak repot kuking tak leso kuking tak payah senyare sewakna lampu bener senyawe serakna terop engki na bangki senyabe pentas agak apa nih seki mengedaraki undangan nyare salon nyare korset engki na bangki segi ngonceng makai sing ngonceng kagula 3 bulan setapongkor mak terberokah pakompak man terberokah pakompak man terberokah
bakun maksa teretan mangke lesoi kaja mangke lesoi paksa mangke payah ikalako bi bagian rukuru ban bi bagian para kiai pani terus iki mak karena ilmu idingeki mun tak barokah tak manfaat ilmun nakare banyak anta abadi beni masajan bagus beli masajan cu pakompak sama sajen cu beni masajen nyaman beli masajen butuh orang penter ben pakompak orang penter reng kecak reng alim reng cakang keng ilmu se malarat panika se manfaat si manfaat ta si barokah amala mangkana puto doa ki setan beni ta'alim terus bu iblis beni ta'alim iblis panika aliman ben malaikat iblis panika penteran ben malaik idulum swarga lambe iblis ngajar ka malaikat engki na bengki alim luar biasa karena ilmu tak manfaat tak barokah iblis itu kanin bi Allah dadi orang cala nih kesi penting terus bu ayo cak bentar boleh neng petenang arela paham lah ngerti po niki bu manteran barokah ayo manter barokah amin ya robbal milanna para rabu mun masakolaana terus lagi ya mun mengaji anak memuntuk anak bi gula ben bi panjenengan cek kun pasraaki kama kainah ki lu neng kelu bagian bu ibu kiba tore bakat coba kiba mun masakola anak mengaji anak memuntuk anak cek karo pasraki ka makaina cek karo pasraki ka guruna cek karo kun pasraki ka madrasana cek karo kun pasraki ka ponduk ke terus bu derem carana reng tua kotu aktif aja ge siap reng tua kotu aktif narakataki siap karena ini ngaki Allahumma sholli ala Muhammad mun karo kun ipasrakin ka kurunna ben kama kainna kadang dari Roma mangkat ke madrasah tak depak bede lulu bede ke Roma dari Roma mangkat ke madrasah tak depak bede idim masih nyantet idim masih cekak idim masih nyangsang terus akhir temu amain vs bede mak wa ini ngeki terus iki kadari Roma mangkat ka madrasah tak depak ingat sen bi guruna alfa beda tade dicompok mangkat mak tapi ro jalan deng kadeng itemu amain TikTok ben kancan nah beda seman mangken tak pada ben seman lambe Allahumma sholli ala Muhammad mun lambe nak kana asakola tada rintangan engki na bengki TV tada radio tada seandi TV kun Pak Camat seandi radio kun kalebuna engki na bengki TV beda tapi TV hitam putih setrumah nyeletakin ka aki kapan aki nada setrumah
kempereh tipi naking cop di pinggir. Bener bu? Saya nemu lagu dangdut bu, Imam S. Arifin anyanyi seminggu sekalian keluar ning du lagu. Wah, apa ya? Pohon terus lagi nggih bu, manteran barokah, manteran manfaatah. Samangken para rabu coba mencoba kanak-kanak sekolah banyak tak banyak. Coba mencoba kanak-kanak ngaji banyak tak banyak. Wah. Coba secek rajin nah mangken pani dua. Terus mak situng Arya jeling ha pakompak ha are mangkini sebereng bedan bener kan mangkana mun lambe ring amain lambe ring abejing lambe ring nyabung nabi intar kasabung bener mak akalompok kan kalema main deduh akalompok kan kalema main cap jeki akalempok 10 orang main guludu lambe ring abejing ben ring amain intar kasabung setia tak usah kasabung teh terus koran di Arya bu kek ngelek kek pinggir jalan robo terus bu mangke beda ring anak on beda sepeda lebat beda motor lebat teh temu robo akla ketibi robo arwah parapaan amain game bener yo sepo ampo raja otang kana foto seko caen main slot osom bada per ngamake sobung neng ketibi keng munandi are terus makanya kok ngocak ke bini ande edingakin pasal pak dina aja kajari pulan urusan rahasia saya kebeleri pong kita ada orang hari terus wah edingakin Allahumma sholli ala Muhammad sini kayak lakin gitu sampean mau nanti anak bini terus bu mau nanti anak bini sampean bu umur 16 beda pakompak beda umur 14 beda umur 17 beda mangke keng tak keluar di dalam roman tedung di dalam kamar arobi sampean cek ketima tak kenal benureng yu pah ngocak sampean montang anak du kenal ben siapa jaring di madrasah mulai tedung di langker mulai tedung tak teman keluaran du kenal ben siapa encan sampean keng mun neku ni kayu terus aro abenta ilm kamar robu atunging ben ring belut to aro yu bener Ari coba sih paling raja ternyata terus lah samangkin ngucak samtian terus saking ki napa hapi bisa tutup tidak napa hapi bisa buang sobong punten engki na bengki karena apa nikah lampon dadi kebutuhan bener mon lambe sandi hapi dia cuma artis mon lambe sandi hapi dia cuma DPR engki na bengki mun lamba sandi hapi dia cuma kale bunah mun lamba sandi hapi dia cuma polisi samangken ring ajual konceng ang kuiwi tadi tat engki na bangki nikah napa bisa dibuang napa bisa ditutup napa bisa dihilangkan tidak tak bisa menikangki terus nikah tak bisa dibuang nikah tak bisa tutup nikah sabadana orang pasti andi bener bu paku nandi panikah teretan derem macarana mun mata de tak kira bisa cuma setidaknya mun orang tua kudu ngontrol kana boleh
kudu ngontrol karena po kontrol nak botona betes seanaan terus bu cek sampai kecanduan main tik makanya mak tak nyambung karena boleh cek sampai kecanduan main cek sampai kecanduan main game nak kana bi lebih nak kana ki masa pendidik jelas dua Allahumma sholli ala Muhammad senomor dua coba si melanda kana gula ban panjenengan sepeda bener bu mon tak bisa ngangkui sepeda biasa asal manual ngale kamitik bener ingki dari mitik samangken para rabu la osom sepeda listrik bener bu nak kana bu lempuk la tawa sepedaan kapi mon lambe mangkada ke sekolahan tak usah sepedaan jalan sokoh engki na bengki mangken mon ka sepeda mon mangken asakolah mangken intra sekolah ke madrasah intra sekolah ke SD intra sekolah ke SMP mon tak sepedaan be mangkada mangkat na benten jering tuan dan kadang iko takok bi anan kok mun tak melaki sepeda tak sekolah bener badat ada hari-hari ibu-ibu terus bu sampean mun anaan sekolah PAUD ring laki na ring bini senderaki nik biniin na pakai lakin ibu napa bapak napa ibu sentar neraki kan mangkana bu ibu muda nikah makin banyak tawa sepedaan mun lambe bedereng bini sepedaan bi orang irasan nih bener bu alhamdulillah zaman sejen maju semakin nik biniin banyak sepeda apa saya kebai alasan ting neraki anaan ke madrasah mak letak merepot kakek laki alhamdulillah Pak kompak alhamdulillah pohon ini ngaki nak anak makin mangkada ke sekolahan tak kira gelem masa muntah sepedaan bener bu nekan karing tua engkau muntah melakin sepeda aja iya engkau tak mangkada sekolah engkau aja iya tak ngaji ya engki na bengki dari entah kota sekolah ring tua nalas ngam waposang sele berabarabu kanje tena kita tua lay jual bada semaga ditambaan bada semaga ditanana bada sa jual sapin na bada tako anak tandi sape pakompak tako anak tandi sape Allah tinggal meliakin sepeda teretan terus ingki sekolah anak iya itu mengol-ngoleh selopeng bener bu sekolah anak bada dina itu mau main ke pantai bada tada coba teretan mangkana sepeda ipa tada tak berkira engki na bengki sepeda ipa hilang pakun beda karena mangken kebutuhan cuma setidaknya gula ben samjan selaku orang sepo pakun nabi ngontrol karena manter kuwadah angka tanang manter kuwadah pakompak manter kuwadah nak foto manter arok tora uca nak foto manter inde muni belai nak foto manteran bisa yator derem macaran bu munaga penikah pabenya ring sepo adu tormator ka Allah subhanahu wa ta'ala paham ingki bu marah nikah makle manfaat pengajian pani terus lagi
tuan namun ring tua sapanika paling inteng panika paling inteng terakat ring tua paling inteng ben paling demang mun mara beja ngadua engki bu iba kwa doaan ni dingaki mayu abareng makle apal engki bismillahirrahmanirrahim pakompak bismillahirrahmanirrahim Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama boleh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama boleh angkat tangannya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Idi ngaki maknan makle sampean apal lagi apal sampean coba iba ku abareng Rabbana hab lana lu mak ngekar-ngekana boleh hari ya jadi muni belai tak merhatiaki boleh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo boleh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maknan senikah makle tinggal doa sampean hoso engki Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun sampean matur ka pangeran ya Allah anak ben laki kula ya Allah padet yakin orang semapunga katen kula amin boleh amin ya rabbal ngaki boleh ya Allah anak ya Allah belaki kula patetiaki orang semapunga katen kula encan ke lageen ya Allah anak pangeran ben bini kula patetiakin orang semapokok katen kula amin binin na tak bengal anan rok tero oca sampean bunga na benten Pak bu terus bu lakin sampean tak bengis tak tingkah tak seneng selingkuh lu coba ngucamin melolo kana Allahumma sholli ala Muhammad lakin sampean tak nukolan bunga bu anak rok tero ocah sampean bunga na benten keni doaan ki burur tuan ki burur iba kuah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lakeh anak manteren tetia orang sema pokok maseneng macelep kini kebaca setidaknya ben saben mari abejeng iki bu angka tanangah mun lake la tak
tengkih, laki lah tak bengis, laki lah tak den beden, anak rok toro ocak, ring bini bunga na penten. Bini lah tak bengal, bini lah tak nyake, bini lah tak panapa tak adukei, bini tak ngatasan ben selake, anak rok toro ocak, ring laki bunga na penten. Kuncin tua doa sigi buru malahan mun bisa terus mun bisa mun andi anak meler yo lu nih pah popo deh yo siapa suara melolo jadi kan Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi nggih wawa ini ngeki mun bisa anak samtian mun meler soro ke timur dek bere soro dek bere ke timur terus bu te nginte lama ke di sepedan berengah bede te minte lautang pese din tetanggen sekeje larok ngirok kabe kala oreng sekeje le temungi besanyon na tetanggen ruwet tak ruwet mayu ruwet tak ruwet derem pacaran mau naga nikah make napa pasti pate na punten je pate engki na bengki napa pasti yendri punten ring sepo tore atarakat je kemun tengah malam nangis ke Allah minta ke Allah anak tak bisa kocak anak tak bisa belai anak tak bisa panglo mun ipanglo alaben mun ipanglo nyake malahan debun ustad si kelek roh debun ustad si kelek roh gara-gara tek beri PC tek meliaki sepeda anak sanggup bentek ke mati ring tuan terselamat kapi terselamat kapi derem macaran ya bu yuk jeling dana mari beli enam amalan iki bu mun anaan samtian bedeseta toro oca tekning belei tekning koca tekning panglo tingi panglo pekel bede tinggi panglo alaben tinggi panglo pah mailang bede le coba nikah ni baca bi samtian pen malam bi ring tua biniin bi ring tua biniin ni kebeni ring tua laki pen malam bi ring tua biniin maca akin Fatihah pak polo situng terus bu ya maca akin Fatihah pak polo situng khusus akin kenyaman anaan si meler mun si meler hanya masiri becah untuk siri ya kelurah terus mun si maca hanya ma Abdullah mun si meler hanya Abdullah khusus sakit kencerna Fatihah ka into ya Allah barokan Fatihah ka dinto ya Allah kirim kia ben ibe kia ke anak dan kula si anyam Abdullah baca Fatihan pak pulau situng serepo akin ke aing bi samtian inu makin ke anaan tak beres sekalian beli pole bi samtian tak beres sekalian beli pole bi samtian berkat barokana Fatihah ben barokana aing mata naring sepo gelenon terus ingki rembeng naring sepo ni teh saing teh ngalareng sepo berkat doaan ring sepo nak potona samtian pasti beres amin iya monitorot bu mangke gas sasampiani jual tabu ngegas saroi jual engki na bangki anapa jana late ning belei anak late ning kocak engki na bangki manteran salamat kapi manteran barokah manteran manfaatah kan mangkana gula-gula mator kapancin dengan masakola anak mengaji anak memuntuk anak
je karo pasrahake ka ustad dah, je karo kun pasrahake ka madrasah, je karo kun pasrahake ka makae, sepenting pole ring tua kudu adu. Ibaqwa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tore pekajeun. Punten mun lapal sampean mulia gula. Ayo boleh. Rabbana hab lana min azwa bagus waj'alna lil muttaqina imama. Mun tak tahu cara bata apal sampean ngucap semenika ya Allah anak Gusti anak ya Allah anak ya Allah sambil papat denganan sampean sambil papat deng anak ya Allah ben laki den kula padet yakin orang sema bunga kaptina padet yakin orang sema celep kaptina padet yakin orang sema pokok kaptina tak jet ngerjet arok toro oca geni kapentak Allah subhanahu nyaman ring sepo narakataki orang narakataki napo Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayo bakompak Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lembaga diniyah Nurul Jadid di Allah mantrani paring nasajan maju. Lembaga diniyah Nurul Jadid red moret mantren paring nateti orang setako ka Allah. Tetia tempat se barokah, tetia tempat se oleh ridhona Allah, tetia tempat se pakun berjuang ning kiaki agama Allah sampai dina kiamat. Red moret eka iya selake manteren tetia nak kanak sesoleh, sebini manteren tetia nak kanak sesolihah, bi lebih gelek saya panggil oleh hadiah ruah manteran bi Allah paring nate kening ain uning ain bu ain kuwa bu tete nih nasib abalik kasi lebih coba polan ilem alem polan ijung sanjung polan ita kabenta eko kapoko deng kadeng maren penter pah deti gen pakompak gendeng paham marena bagus pas deti coba nyaman naik kening ain paham iki bu deti doa ki justru anak sejen juara anak oleh hadiah ring tua pasajon banyak apernyokonan ka Allah subhanahu wa ta'ala tantretan sekejak aki gula ben sampean ngadepin puasa bulan Ramadan iki manteren mampu alakoh manteren mampu ibadah sepentingi sampai yakin di dalam bulan Ramadan panika beda cak beda kelakuan setek ning kalako selain bulan Ramadan iki bu apa jeng sunat tarawih nih mun beni bulan puasa tek ning kalako tada ringan tarawih bulan mulot tada ringan tarawih bulan Rejab sebeda tarawihan nikah bulan iman laki bini tua muda pakompak kajit masjid kekerlangker kamu sholat kangkui asolat tarawih manteren bi Allah pesempatah amin ya robbal saling saboraan cek jungtu saaning kiyu
Papan apa saya pada pak bani teti ilmu manfaat. Papan apa saya pada pak bani teti ilmu barokah. Papan apa saya pada pak bani kementerian teti ridhona Allah. Salah lopot kenikah di andiin manusia mangkana cung tu saan iki pada saling saporaan ampun saka intoh oke kaintoh tuh iki pon tore tinggal jala kerja melolo je pengajian ki mak bahbi ladina sare ayo doa dulu pakompak astaghfirullah rabbal baraya la minal khataya Rabbi sidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah amalan makbulah boleh astaghfirullah astaghfirullah minal Rabbi sidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah amalan makbulah pahoso astaghfirullah rabbal baraya la minal Rabbi sidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah amalan makbulah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tawfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana ma baqiya fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi hayatina wa mamatina, barik lana fi ilmina,
barik lana fi umrina, barik lana fi rizqina, barik lana fi ahlina wa auladina wa jami'i dzurriyyatina wa talamidina wa talamidatina wa jama'atina hadhihi waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlid dair. Habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina, karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Barik lana fi mahallina wa madrasatina hadhihi waj'al ma'muran wa amnan wa intizaman ila yaumil qiyamah waj'al sababan liman ihtada. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata war rafidata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aslih kullaman kana fi salahihi salahuna wa salahul muslimin wa ahlik kullaman kana fi halakihi salahuna wa salahul muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana pakompak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.